Jambo la hatari kuona mtu anapata kiburi cha uzima, anamkataa Yesu kwa sababu anaamini kwamba hata kufa leo wala kesho. Lakini naomba nikuambie mtumishi, naomba nikuambie ndugu yangu, siku usiozani utaondoka kwenye ulimwengu huu, utaondoka kwenye dunia hii, hautakuwa na nafasi ya kutubu tena. Inawezekana hautakuwa na nafasi ya kuaga wengine. Ni wakati ambao unahitaji kupata toba, unahitaji kufanya toba, unahitaji kutengeneza, unahitaji kumrudia Bwana ili maisha yako baada ya dunia hii yakawe na tumaini njema, yakawe maisha salama, yakawe maisha yenye furaha. Nje na hapo, usipotubu, usipotengeneza, maisha yako ni hatari, maisha yako ni mabaya. Dhambi zitakuwa, jehanamu inakungoja. Wapo wahubiri wanaosema eti ukishatubu mara moja, basi wewe hata ukifanya dhambi bado rehema zipo. Lakini nakuambia Biblia hiyo hiyo imesema usifanye dhambi tena, kwa sababu linaweza likakupata jambo baya, jambo baya, jambo baya zaidi ya ile ambayo limewahi kukupata. Shetani hana huruma na wewe, shetani hana huruma na familia yako, shetani hana huruma na maisha yako. Atakuletea vitu vizuri, atakuletea vitu vya kuvutia, lakini hana nia njema na maisha yako, hana nia njema na hatima yako. Yesu peke yake, Yesu peke yake aliyekufa akateswa akaibika ili apate maisha yako, anakuhitaji, anakutafuta kwa huruma, kwa upole, ili siku moja urudi kule alikokuandalia. Alikuumba ili umwabudu, na anakuita kwa upole ili umwabudu yeye, ili umtukuze yeye, hata siku moja ukaende kwenye makao aliyokuandalia. Mrudie Yesu sasa, mrudie yeye sasa. Wakati ni sasa, sio kesho. Ratakatamaya.